Aho musibire mutamwe bale muno abakutondera Hakitala TV kya baraza kiro kinu tuenda tutandike sabiti nainywe every Monday tubaho hanu tukyabuzirwe ibara lya nankali yasho baita raya gambe tugiyete ekibonuomo tugiyete ki bata ibara likya tujja kulitunga tubaho buli kya baraza tutandike wiki naiwe tukusekesa with a dose of laughter ne bibaire mu wiki ne bintu mulingo bikurubata so tubana Jenline na hati turohanu banzura mukiya bakutuhondera tubaramukiza abatondera mbaramukizo bantu bange mwebale tuhondera gabutosa mwebale no kumpagira ninyo Jenline center nyize bahereze bifuire mu wiki bifuire mu hoyima buli kimwe natwize nakyo so muikalamu tulindire wiki egenze leta wiki egenze eti mpora shere ya hoira abantu bagambire bati one of the comments abantu babayindi batu yasingire ku comment nga bagambire umusikia kubaza nkeki yarani bati kibaina kumanya nyoni kuontiyo no life yange nikomba antyo so bakusagamba maybe habwe show ni kwa kubaza atyo oba ni ko it's like speed nyoni kuomba za antyo but kandi it is a unique character actually nyono kolora anti nya kweta tutandike kora it is this unique character yembaza yawo it is a talent by the way it is a talent banyo ni kuomba za antyo no bokubiziyo customer wangu murungi client wange oziye kumpagira bukaito bwanga Central Market nyoni kumbaza anti niyembaza yange baza speed niko toba convincing agaro ya commentingire ya gamba kusana ira kare ni nyuma ndi nawe ko mukitabu niko gamba buli muntu wena abaina abaina nambala kurwa nambala okusana ati ngati obogo kaboba natera mu bisani na akutere aliona abantu very funny so tukubara mukiyawo mwebale muno aba musabiti mulinge weekend ebayireta mwebale kuchakara weekend ebayire bize muno Jen weekend ochakalire nka weekend nyo kuchakara kwanga mazima galiti ndi basire bayire omwanga mpumwire baito odupa ongamba nti tuchakara kandi ochakara tinchakara ni kama mazima nyota gamencha nchaka ibironi nchakalira mukusaba Jen okudupa ni kama mazima nchaka weekend yange mbere mwafadha kaho mu mubumbi ni hongi maliye weekend yange ni hongi malire kikudiriza ngimaliraho okasemba digenda mbara umwajene concert ya jene ageta beba nuwa sembere nibuye sembe abakwanka ruga mu concert nyamana twagena melano hano ekanda abantu ati iwo boyfriend wako twara out boyfriend wako just tugena mu anti out kwa ukanamo ara out ye kiro ne yamusana ate bare kuchakana mu kiro tisagenda mu musana te nyuma ati nyantu wala musana tugenda tulia kantu kaituntulia munanka akutwara mu Kombo Garden zibiki boyfriend wako tali nawe we michakaro awata chakaroli wa alinkafaza levrand wata chakara era ni nyaki muteka muntu ngene kuchakara orundi ya kuhinduire wa gama ni ya muhindura akawata kuchakara ni ya muhindura acha kutwara musana anti kale nyoti nyenda wewe tinyenda ko amanya abana bayo abasayija mukiro babetegere muno hato wewe baba iba bata buli wagambire kyokuyiba abasayija bantu bakagamba musayija tiba muyiba omusayija ateka ngambire omusayija obayiba asango naenda mutuwara baka nyobo kumuyiba ni nkulekera no mutuwara nifuna yondi owungu tukwatagana omenye kura omusayija kisikenge mukoera baja mutuwara isange embera zange ngenyonta haka wali no machinga na uno changara we kanda atakusa ku machinga anoli atino isanga abakuleke bakire mwange sibe tukiyarwanira base tukiyakayana omuntu wani mukuleke ano tuwara oburaki kulemerero atayisa wakabagana nanka na boyfriend wawe best friend wawe akamukutwara ati kandi nanga best friend na bakazini sister babatwara na kazina na mtwara anyoti nkayanira musayije nabakundruko bakumanya abamanyire timukayanira kimanso na kazini wawe yakutwaira omusayije ya mtu waran nanki maja ko everyday ati kampa buzi sazi no bakyali hamu oba bakaukana ola uyakamura bize megali ya mutayisa nyama yenda kutere simu hati manyo kurura hatukumenisa tukiranga nembiki bikinyamga wewe so kale noli eganda kwenda garuka kuno ngira kwa nenda kurura ebintu hali alole kikakinu kikakura kita yayendaga kubarabya mwigale kikakinu matabo joti muri bangu mukuzwanza arono musajjo mu Nigeria bakwasire ge Bongereza okwo
akagenda yatweka mukazuwe akakwana mukazuwe akabaina mukazuwe yamutwekenda yaje yakwana na nyina mukazuwe Ninezara nawe yamukwana yali nawe yamutweka yagenda yakwana kandi na sister wa mukazuwe nawe yabyama nawe yamutweka ati yabatweka family abantu nyina omwana inawaka nyina na haraba ibona baba yabarabyamwe gali yabatweka ati nakaga polisi ya Bungereze yamukwata timme kwenda kumujuna na musango dere wewe akaswaza buswaza wewe nawe arakubana wewe family yona kimena mu Uganda muno birimu ibo bayikimanye atakwasanga omwana agenda kutereka eyoko nasindikira nyine sente obwazi musindikira no sanga nyina tagana yegombo omusaija waye nosanga besuwere musende zawo zotagana oyiriba biri yo kuno kandi hati na muno hati uja kusesanga hati iyo mama ine miaka inga mama wange ni miaka 3 nene tokurura akiyali muntu akiyali na boyfriend wako samukuwa yes asa tunene de mama wange tasabora no leka nangaye leka kuhakana nyonko gambi araba isikia araba sakazi abazaire ni bakiyali bato ego muntu nibegomba life yete ichulimu lugana kugiyegomba no murwa nasigara nakiyanyiri ati nyonyi no musiki womanyire inyina akunyirira kusinga muhara wayo mazima amazima gana mama wanga nyirira kunsinga hati no wesanga nti yes no wesanga nti okusa kwegomba nyino muisiki kusinga muisiki mali ni gama nyowe na basanga na mama wange bagamba sister wange tokuro akwati natugaya kuyingana hati osangire boyfriend bana basajja abaho bataswara muntu iwe ataja kusanga faya ataja kusanga ojado kusanga na mami naon maybe dabaira ali habuliri naga wewe kangumyega nagenda niba murabya mwegali kamono saga bakutwekere na mama utweke ai na kazini wao mama it is possible but ekikisoro kya kiyaro kiyonyine mtu okusa kuswara kikusoboka mukuswara abantu binyo muti umanya umusoro muguteka nga manya to obokuzara omwana kubana yetota mama wao ati gamba baruga habakazi nyonyi no musayija hata abasayija ito mulingo tukura ate obunkura wesanga hati nka mutabani wange Ronero kuzire nyobwe nkuba myaka nka 50 nobji kuba 40 oja kusanga Ronero mutabani wange ali myaka 18 19 omwisiki wakwana ninsamu kuwana era muntu iwe nyonyi no musayija nyina gayi chali wange yakwana go muisiki hati bagenda kwesanga na kwa no muisiki na ise na mukwana obagenda gakulimbisa nizo muisiki tokimba kagenda bayisangayo na ise muzeyi ngama kwenye muzaka story muntu iwe nyonka banyina chali wange aliyoko bojo muisiki muntu iwe akaba nakolera yake yoko twagenda muntu iwe otwagenda kale yarwe nakolera kiyeyo yakiora aina gena mukuru boyfriend waye hatobi yagenzere hati de bangira akiora tugamba tugene mu mukoro tutekantekanize tugiye kubunganka kubunga mu mwojo kale nge bakatukaniza kapate pate twa Yesu roza abanywani tukabisiki batano no musiki ari mu mukaga obutoyema tugatufuna katakisi kai tugenda obutuhika yo muntu wiwe batu wese basiro muisikiba murole twaje twaserekeza kabanywane atwamusendekerezambe umwenye wiko tukasanga umusika kabyama na dadi wo mojo yabama no mojo waye yabama brother waye yabama na nko wo mojo kale bine bitu byokubyamya na musige ogene mu bara ni bakukoma iyo tamanyirembo o mojo yakubyamire juweri borugana none it is possible kandi mwegendereze ataoni hana abasikimu kugaba na muno abasajja tugabana muno tulatugabane hata abasikinyu mu banensita zanyu nyowe na nyo ati na nyo kikambaro chali wangu ntajja kubaza tukagenda kubungire omuisiki bagenze kumubungire nyo muisiki no mumanya ntamumanyire tukagenda kwesanga ka group kaitu kona kamurabiremu hata uni hano now it is possible tima yetu rakola tuta ruhangali inda abantu yasimbe tuwerinde baisiki bagenzi bange kwa baina nensita mali bakurura anti ati nyo tugeza sa kondoramba na pinima akwate bisani hati na gisanga nyoni mukwana wa baby nkamurura nyina pinima hati no wisanga pinima naona amusaba na amuyikiriza wakimanyire nti Julius Munywani wa pinima bataina nensoni
ati niyo leva abasiki anti kizibu nambali kitandikira okwesanga omusiki ogeze mu bara hata bugeze mu baronywira otuwenge tugeze na ka transport hati niyo buzibu kuyizira gao hati no sanga ogeze mu bara tuna ka transport akarakutaya then after boseranire mu bara wacho mugenda bakukoma kiri bakuraze nkikoro rafuna kiri no batamu bukeire okengendo tena kutawo bwire bugenzere so kingamba kiri abasiki obukubona orurambu okuyiriyo musayije mukwirema ka sente funeza bamuneza bode zawe omanye ojja kutamuka hati kikuletereze bizibe ebyo kwati baina sente za transport ezo kubataya na isanga kya lero kya mukagaze ageze mbara na atahano musayija then kya sabiti ageze mbana ata hata kwesanga obyamenaso zaro takimanyire bakubya magana buno obyamenaso zato tokimanyire nekindi nesobero wana bojite bakutolekya base no nekindi hati kakugaina kini hati atokura na binumba chali baitu bachali nyosa kwa no musiki ariwe mukwana ntaina intentions oba ndamuswera ndakora kijasi ningabi bagamba gakweyamba yamba nimwe yamba nikihuwa hati ningyandi nyumizo chali wange hata kasika kabaire ka amani muno kali hana chali wange naja nakora ki nafuna mukire naenda kura kuke munyumizi hati na una nyumizo niko kurolera anti ruhanga atuyamba tauni na besiki birimu naitwa abesiki bitahamu yes bitahamu muntu omojole kyankora ankwata kurunge onafuna kiri naindage naro leyo hati tima eruhangara atukoronyera hata omulembe guno gusikaire bojonya besiki timanyire okuseyalinga aro musiki uwogenda nosanga abojo bayinga tantu bona bamurabire bari miso rusoni ataina rusoni gamba no gena mbara no isangete bero haba kulire bona no bano kyaro hindu koti no rwana kano hindu kwa iya bakikora bataruhanga wange bakikora bata ndakusagamba ara omuntu arugire hansa gumira gurubire arabata bajua ira na guruba na ruraburura hana no kale no mboko mwamurabire na rurata kyamani na sente kasamo kuba ni mu hasente ogamba akufuwaye tasana kufuwayera ndiko gamba ebintu nuhawo tuhikire jene nyeni bembe ni ngama nabisiga bintu mukyamanya yakwana ayinkwana tukahindu ayati mukyamanya ni gama zima bojo msige gena nakwenda kyalero oba aine motoka na kuteresi munagamba mbu hata halo oba okubaza na wasimu oba kwende kyalero nenda ko likyamba ine byebugayiga imbunye naina ko kyina nabakozi imbunye muruge motoka yange mugira guza bikibiki boje sigiti mukumanya akwana hata okutekeza ndakwenda bakuboyina abakozi hata tide kindi mwenda mune motoka gama nataka gamba nagamba okura enju zo mwana nkazi zitazange ingira mapangisa chonka aba nyo baranganya babugiye motoka atalibona usangola ko giye motoka emotoka yo mukama wayi batukandi liya balira mabeski motokezo matinyo muntu abana kwanene motoka akolike nankaino akolike kadi ye motoka abakanabe balire munaba bana bera bambi babalire bakana atalibona bambi ataba isiki obuzi bwanyu mukagenda mwakihinguraniza twende motoka emotoka omusega amanyo kutera wenjura nyonyi no mwisiki ounyamanyire gai akabaina brother wae nakora mafutoko ati brother wae na wine mutuketali yaye iri yo mulimo ati buli yajjaga kuno omojo na muhamu nagenda kwa noro mwisiki ati mwisiki yagenda yamera amarara yamanya mtungire boyfriend wange mugaiga aine motuka ya beyi manya bikibiki kandi obonu no musaka abandize kwangu mojo ati yaje yamutomeza kana ni hekiziba kutuwekera bana kusigana oburwaire byona akamara kumulyamu emirundi nkani yegyo akagenda kikenga emotuka tetahana yaye ya brother wa iyo mulimo bona banaku chuchuchu teri yaye batomera mama ati niyo leveja abasikei baba era mali tukwende motoka tukwende omuntu ina apartment sinka tukwende omuntu na kudupanyine nyingire hoteli restaurant ogiro tayange yoha iyawe ya dinyo ngambire mani sikibageze bange omuntu abanaku nene motoka akolike nankenu kadi ye motoka baito obo bona mpaka inakolika kadi bato kimera abasikiba kende omuntu abako ina iPhone iyo bakimanyire basi dira yewe bayingi abasiki abasikiti manyire baitu bikibye nyine bisinga kwenda abasiki je like biki bisinga bati nyoko kukugambire nyama zimagali nyo musaijo wange tuga oba mwenda abwe sente jesi menyendo muntu nkabwa kwa nkimanyire okura wange tatamu gayiga bata kataka mpaka mpe mirembe okengere habokoje ko sanga omusaijo omugayiga tali mugabi okengere atakuha bata kano sanga omusaijo aina hobu tutobwa ina akuha ati ebi abisikiti babya kwanizo omusaijo omugayiga
asanga omusajja omugaga atali mugabe iwe nende tukulole aine motoka aine bizimbe takuha ne mutere sime oine kizibu maybe nikyo mutono nikikora kini kimulema natasoka asoka kubiyamo nyo wange tasoka wode mutere sime bwini nkamugamba ngone sen agamba we baby tinyina at least you can try ngo at least for knows it okenge but kanda agaba ampa okenge hata kwesanga omwisiki obanga ambenta abesikiba kwenda obanga bintu byabwangu okengere akwenda omusajja abaine motoka ni wagene nawe itona tukwenda nako nanyo tinkwenda nako ito mwe tuliba nako bati nanyo tinkwenda muntu aine nake engura ine okengere batu kandi nyabesiki okwenda omusajja omugaige kihungura na kwamba omwonye muliba nako aja kumanyira baitu iyo omusajja akajja gakakukwana biki byose byubanza kumugonzaho engeso kusikiriza engeso nembaza engeso sabutajirolera hawo atakula ngambi kuswekereza ati nkusekese mwane kangu nyimiza ka story ara omuntu ara omusajjao abo ni ombaini impesa oni imbaza ojero gamba atamanyire takumanya kuwana omuntu nyo bebe wangaranganyira manye benga bakundura raguma omusajja nantererese mnataka kwana nagamba okurora mbunya wa nyina apartments yakanga nyina apartments soko Kigorobya nyine okure motoka enu yange biki nkamutunura tena nambaza omusajja lakabataina ambaza ogo mwana akwamugi abo baba straight forward kwaha tibababona batukandi ara omuntu obate nambaza omusajja nakwanisa kifosi kale inorure kimu akugamba ina kyanti oba duo dai mpako ina kuba wange nakwabuzenye mwanyu mukuendaki omwanyu murana mukalina omuyuntu kujerega bayo sijja mukutumanyira omuntu kwabuza mbo ati okura isuke yali likuziro mbone video zawo TikTok zikozere munanka nyingi so tugende muno nakubaza omururaho ali mpale nywera miguwa taina nakasente chokaje ne motoka atinyo nyakola research emotoka kabatali ekaba yo munywani wayi ate obubire bakangira akaba amanyire omusiki wabungire ndi TikTok ibambi oba nda ojja kuhiya bwa ngame ati ikirenjero vanki kyo kizire mama nkikaliremu ntekora video banule na nyoni murenjero vajeni wabo nyewati faking life nyewone omuhanda ndi batobire omuntu ranindi batinda ku faking life abako okosanga laga mwana oli celeba okino oli batanye kuli bata bakoti tingwana kuhemba tingwana kuete kintali okenge hata nyokusa kutulisa bulike nkusa kutulisa gamama mukutumanyira bulike nkusa kutulisa iwe nyokulora bulike nkusa kueleza bulike nkusa kutiraga tano account yawe account yawe inauzinga bati embwere kamanyira kandi bojo musajja olakamanyira nyamunya nyasuka nyamutunura baitu malaba sajja bakyali abakwana batu bantu baliyo kandi ni baba ingi munaba kusinga ati okuba nyamazi magali nyowe one fine natural timanyire kwana abo ekyo kubanza bakwekwanira no rugane ekyo rugahale ekyo ekyakandi nyaba iskimba tina that's the fact then secondly nyowe ntina kwana omusya kanyanga ate yangi giranga ati kumasa tujja kuwekwanira era musikese za bintu nganka banu kijja buijoba bankiyite intalike intatandikire kuwa nawo bambaze bigambo wabiki ati wa mapini mani banu nibo bana anibaba abenda aba bestie no ni baba ndi baba bestie manye osange omuntu mubaye banywani obwire burayira ate kirugira maho nimutaka kusindika kantu mpora ngira abojo bange bentuma nomgangu bajaga mato bagenda na mugamba of course abakimanyire nawo omuntu mukuru naroka cute guy nagamba ati butandikira naganta gana Julius ati nyowe ati timanyo musiki bamutandika obo bamutandika bagamba nkwenda musiki we bagamba bata kandi ndagamba bata muntu atekanga buloma babatandika bata ati for example abatandika bati ajana nagamba agamba ini sabe namba yawe then obogimuima na funa ogifunira obagifuna na kusenkia mesigi nagamba ninyowe nanka nkakwegomba kutenga ikiro kiti bunya kusangire maybe nkabara yetineti obanka kusanga muhanda then after bwa maraho then akugamba mbani saba kuli batamu nayiwe kyalomba ni saba mpa hakayire ati bwayanga obwayanga then tazikiza nolemera ani hosting kick center amobile man ati nyowa okay ngene tutu no sikasigino that's your transport money nyowe number nsobora gisaba ati bungu gisaba maybe ningamba nintandika hano atada face face hano ani mukuchati ngano nsobora kugamba obugambo gambwa ninkusaba ku meeting ati buyanga ni number ningi tena kuzikiza
inakuzikiza amaze kulaba ya megali yao meraho naiwe onakulemera ato aruhondi unyata tingire nawo yaranta kiyabaza baiti we ukabuliranka ati nkabuliranka hankenda ku meeting wangamba oli busy twenda tweguya muntu iwe onakunyeguya onyolyo kunyenda ati kankugambire kino ati omwojo kikusana nko omwojo okukwana that day kiro kyenyini akakulia. Does it make a difference nti no bako bakwaine that day akakulira hanyuma ye myezi ebiri era kuba akusigara akulira byona nikiyo kimu abisikitwe nakagamba nyawo sokondeke muntu wetu akiti kihe myezi niyejo nkuba mpapire ati nko okuba upapire at the end of the day romo jajja kulia kandi no bara kulia to jaga tukijaga mantu oba kihinduire no bara babaire najja kuleka tugaruke mazima besikiti twenda kuserekera eto sanga abamu bitubayire bijasime no hura nikikusuwaza gamba wewe mpaka nkwanira mwezi gumubandira mwezi gumugutito manya gwingi omwezi gumugwingi abo jibiro bintu bakuwa nage esahegi munakulia musaya kabiri yes kiba chaina buire by the way netukiyena bwire ite tuino bwire timukena bwire bwoko bene tukena bwire bwabanako onakuja nyo ina maka sente omero ati ekizibu kyanyo okola transporting yetekemo obumpikiraho tumaze kutera bilo kwa kupapa bata mu South Inam nikola nkugambira bano kwa no mwana wabandi soko mutereke etana asimu omugambe that's your transport anyebyo kuteka etano byati omujazi teka gaiga byange mukuziteka oguraki atwale ebyo hata bana town yana bakotunage mitola asatu mukaba manyi asata na 5 akuguzaki mama ekya kutunda njya kitwaro mwange nkirolereho gank stocking wamabana bahoima mutaba chipo mutyo amusajja akugula 5 mbaya mabara ndeka bana bange mbamanya abantu bange 5 balima bana 5 omugula 5 mbota muhaira 5 takuwa 5 ante okurora kizibe wamaye kiro okura kangambe okurora no musajja obajako kuwana leka molki oli walaisi okengere leka iwo okusaba chips za mwana saba za EDM okengere iwo kona kusaba chips za muhandezo okengere eze 15 ati EDM twe sente babaterira akatale ohata direct mazima osaba heziri kilasi wa mayiwe okengere eze nkebiri nekintu omusabi chips how much does it cost for chips 5000 mama 5000 mugambe 5 mugambe 5 kyonka mazima gali ene okisikira na kilasi yo musajja kyonka mazima gali baba kwa bize chips zikostinga zinga ogamba 15 no kankugambire kino ati naita rebi tubanturura nanyo aro muntu gendoranto musikyo nali chip tali kilasi ya leka nkugambire ati nyonsa akororo musikini mwegomba ni mwenda kyonko genda kusanga kandi tali kilasi yawo noranti nyonde ya kilasi endi kandi musikina ala kilasi endi you understand habokuba hati abo nibo tunga natandika ku BP amulembe guno musikya kya bipinga omusajja tujja kuba bipinga ate kula omeyo ati nyini ngo kiroli mbipinga ate kankugambire kankugambire yu ate kankugambire ngu bipukoro tumiga 1 ati kangambire ni halevo yawe nkukubipinga banzo hula halevo yawe okuburwe omutwaro oba gumune kichweka ati okuba gumpaire izo mwezi ngakubaza na minister ati nkai wina business yange customer nkai tondesere nkai to hati pini manakali abezo kurungi nyina business betu kanteriya yo musayijeri yange na bakiliyanti bange eyateme kubaja bakiliyanti banga barunga bantika abampa kasente no musayije bokuba no mwenda you understand obukumu kwene kyalo tikuterera kiroli mbipinga nkubipinga tandike kungamba nkubipinga akwena muterese konte bulako na muterere tekage ya time asmu yange yoti nyendo musiki kumbi nkubipinga kuno mali no bipingo musiki mayo mojo ngunze nsindikira data ye 12 data ye 12 abo kintagi kusaba nyata zairo nawo bakintagi kusaba obota kwenda gena mfuna raginte ekam nsaba business nsaba ngambe nti baja basijja mwekarakasa business kitaki tukyamani iwe osakungamba wewe sweetheart ntera atana nanka nkwenda genda kusubura yu nanka stock yange ekendeire mbaire nyina ya 5 nanka mbaye nyenda kuenda kuongera obukaito at least nyongere obwe million nkemo ntekerawo
like no musajja bakuba najja kusettlinga nayo akurwa minds zaawo ziri machuwa niga mazima you understand but sometimes hali buli musajja izire akwenda kukulyamu agende aro omusajja kuba izire with the mind of maybe akwenda kusettlinga but atino mulekya nayo mentality yawe encheke okona kuchakara kwa kulya kano olya bya kana kaire kanu oli wa chips na chicken you understand kandi atino musajja bakuba nenda nko kusettoli oyiro gamba nti biro bine ebintu bikasisika buli mujjo na kujja haliwo kutekeza kwenda kulya mbuli agende abo kuba bakabasiisa bakabahoroza mukasisikara iyo tukasisikara no munsa omuntu iwe okusisikara okuhoroza abatukana no mukasene no horoza mukati so but not every man will come ati kandi by the way musajja oyira abasajja abandi tibali gendo musajja ndo jagenda nawalema utamusabire sente alemezi kwa amanyozi olimbweta point you understand musabirize bana baita aruhundi ali gentleman oja kumusaba baina enda kuha 5 iyo no musabe 2 ati mtanikege mu 2 kusaba you understand mutabe point muno tandikira 2 kusaba ndikakusaba ezesuke 2 by the way mbegini nakanga nakubaza kantu kano bata abakazi bafumbo kambeza kananka kambeza akadvise angina tubimanyire kabyegera ali mama wao atakamba ndeka mama ngambire you advise yo kuhaba fumbo kagyegera nita ufumbo bwale fumbo bwale kaswerwa mawe myaka yojeno kaswerwa bali nita contract mwezi umuntu tahaga okwenda ku advise aba kamba erezo wa maiwe wama mfumbo amakezo gayire nkago kubaha ndeka wa maiwe kambeza akantu kano omusajja abata kusindikira atakusigire azakameza nazikusigira mukashi omusajja ogomba ni sabo mwiruko akusigira ata nagurambe mena gutera meza omupabuza abwake omusajja ogo bujja kenyenke mufune ebizibu esene obule bujagura gemere batukane okiriki murafune ebizibu oje kusanga ati wa saving aka sente kala okusiba mukata okora no but kandi abasajja inywe nabakumpuliriza mukazi muwo bugabe bwayireka kumugulira ebyokulya era mali yegulira ebyokulya obigura maybe for example hati boba inanka amaka omukazi mwe sente nuwa ayegulire nuwa budgeting nuwa kole plan boje mukurumirwa then hati we byokusobola nkugura tugeze for example ogenzere no rubataho waitirana maybe bakutunda ensaho ya makara eri habela isi no bakwetala beila isi boba kutunde bafu yo butakuli kugigule kugitwalo ho kale yo baratali gamanti buli kiro nti niwe inagulira mukazi ebyo bojo kwesanga omusajja na omukazi mwe sente ye budgetingire bojinya abakazi bageziba ngo omusajja atakusigira sente za kameza taha omwanya bako batakubinyita ekyo tikiri kirungi taira kim busibe na bwire bunu butaha nyondi side y'abakazi abusibe omusajja abasajja bandi ojja no mukota manyire nekyo gya kulia baita zirongazo olekere akasente manyire ojja kulia hate kizibe kimutako manyi kwa sanga ati by that kind abakazi yora abakazi bendora abakazi ba miziga entahi erinti omukazi norora na migiriza nagenda nagura obutunguru bwe 5 nagura simisimi ye 5 nagura aro wagenda mudarani bamwe orunyanyo barura rwebibiro no murana migiriza by the girls you are heroes women era muntu wiwe nagenda na mutwezene ebisembo akanaka akakebe aguno obugarani bwa makara ego rukumichali msikia mkazi achumbiro nokulia olire so women chokano kiano korobwenzi mubahereze sente zabo mubahereze sente ni cash ya budget hata kwesanga wameye omukazi omweze za kamezo mweze omusigiro ogumukichweka tajja kutaka kusabiza hagumukichokaja ku saving 15 hata kisanga oboli gwerwe kizibu olemero kuyamba maybe ofune ekizibu kyabangu bangu omukazi ayataka box musange muyamba ngane okarent bati mukurumirwa timkenda abahereze sente bayinanya abakazi mbayine kinkonda abagamba obokuba omusajja nakyo leka kujwara ebirayira mukwenda kwetundekerera osibire osiukire osibire no chumboira guire ojuire nziro omusajja inukira kusangire nenziro nuko abateka abakazi abandi nuko ite basaidi chiki tukiyakora muno tukiyakora ite tuka mulinga kubakwe abasaidi chiki tukiyitwa tujaba iba abasaidi baita amazima gali nto mukazi nobokuba oli mukosibire nokora waina kweyonja weyonje boyaro mukazi no musanga mbali nanuko obutunguru
baida nikikirwa nikikizibe kiroho nikuba bambe abasijja banyu bakwenda najena yenda ito abaru bajukunu wenyu abaru bajja kubachumita mbusani batachumitiraka niko bakubarogera jesibe niko bakubarogera je nyokugamba alaba saidi anti kubegesa wamaye mbagambira amazima ngoenda bolikia bakwesa kwerinda mbata abasijja bano kutazunga zonga muneki ingura ine wejonje muka okengere si free dress bamaze gichumbira amabo blouse kikiteke harubaju naba otemingeda diali haikuija teka maka akashoti teka mo akajisfringi kaita kanyabo gambire juwera kateke nakatamu aina kate takatamu hata akutaoka cyangana anda akasa kuja just akasa girara tikuli girara ante yeno sakubora munika yu kwa anta bazo huliri deno rara munika yeah just hata kuba nateka muyaki anti just mbobuntu na kwa pimpi no onyirira ku kwa settinga okengere ona kwa settinga otika ka crop top onyirire ate ekizibe kiro omusajja wawo mujwalire bireda najana yenda bakwende abakujora mini kane kindi muwege kora omusajja tekukiza ataka kwakana kukora akaja kukana akora kwa akutina bakakutuwara amayo atanga oborata he town otaka kuturoga buli kiyo mu town abasajja bajeta akurora ate madame kiyo akora nkinu kyo huliriza omusajja bana kwakana akora yangana ata okengere fune sente zawo pangise nibyo mbagamba omusajja kusigeza kameza nikusobole ku saving ofune 0 pangise kuhabya abakazi atuli bahabya baruge maka bagenda pangise kwa amazima gali ati tuko atumanyira niga amazima omusajja kwakana atokora ati atokunanka okusagika abakazi kwenda batandike ekora amanyike batumanyira basajja bana naga kwenda arubajo agana na indo mukazi ina sente ibo toyina okengere hati kandi omukazi wakwenda kuna ina maka sente ibo toyina okulya sente za okulya sente zo mukabaro iwe chekura kikunyuma kikunyuma batukane kiki barakubinga nimboja kujuka mbu wagezere ekora okalema kutaa mwanya azigati hati mukazi mugenzi wange mani sabo gende okole gende okole bazo lindeo mukazi mugenzi wawo iwo oli mukazi oli muisiki abyona biona kwabwire buno obunku bansi wairo ndi mukazi akwampikire I'm above 18 gwa mukazi mugenzi wange gende okole abagende bakole baita ati abuzibu hali buta abasajja bakusinga bafiringa insecure mukazi wabana akora abamanyire bajja mukwanaho akaba kukwane na iwe batamazi magala abasajja muhimikiriza abakazi banyu bakole mukazi wabana akora ari ebintu anyuma ari ebintu bitajja na kuchwa mali you understand ari mukazi bakubana akora nte omunyo gura kuchwa esimisimira akuchwa akusabe manya pads akusabe biki you understand no bakubana abisaba na wakubata understanding obokubana okura baka no bakubana abisaba kubata atajja kusabiriza ngeri yabere na sababu buli yes yeah you understand boje mubaleke bakole ati kankugambira kino hati nyaro cyali wanga umanyire nti batesa no mukazi batesa bagamba hati nyowe abana tuina baina bana omwana wa P7 niwe muhererege no wasiniya ni wange basatu bona bange mbu hati nyowe iwe renti sasura gemyezi eti like kwatagana actually nuko kurwa bagamba nti when you are in relationship you are partners era mali abantu bakenga ikigambo partners you are partners in this muna kuwatagana barato mukazi tomwaire maybe arona abasajja bagayiga mbo mukazi we na hati mukazi mugenzi wange umusajja mugayiga sente zaye nikyo nakumanya nyenke obara kubingo kata amwanyu bantu nyeti abikati benda banako bakutawo bakubingo kubata kyakwa sente takyakwa sente ozirekera mu musajja arahaja kujazi tuwale okingire omukazi oborano ino musajja mugayiga ikara kimenya nkyaba ja kubinga omukazi ondaje aikere mugayiga bwawe kandi bugayiga bwawe kupote neza wuzi kuba zitaro somba ni nsaba gendo okole nawo musajja newo tula mutawo musajja omusige ana atakankana ha mukazi wange bagana mutwala nayo ngero tina leko musajja nawake ole mukatange kankana isimu yawe bwera tiratake wona kankana gawe mukazi wange mpaka bamukwana manyo hatire leka nenye mtange bakankanisa leka kankana wenka mukana we mukokole omusige bwera kwakana akora mweganyire kutena future tana majja kutula kwenye nkyo bwera kubinga ojeta kutamwe kuchulira bomwenye bizibu abo mwenye ojeta kueganya abantu nye busa family kyasingire kunoba ayenaku bananye family tezenda bana banako bananye ne barosomero rwa university somero ne bitabu tibabiria iwe okamba osome soma yes tuwange batakande kina kumanya family tezenda muntu munako kandi je nine kintu ekindi nabasajja bokubo ina maka sente empower your woman by mukazi wao mu empowering muteke mu akasente akola ka business ukamuhe
you understand niko muwe muleka ye kawe obwongo bwaye by the way kandi kankugambire ki busaho omukazi aba mwenzi muno ko mukazi obwongo bwaye butakutekereza mali ali redundant mali niko kura housewives abaikara omukoko biki usanga babyamana ba house boys bakwenda kweta ba wife material n'abashamba boys babyamana ba borders n'abageti man mukazi obwakuba nakoro muhaira ka business au empowering akuba namanya nti kiro kino capital yange kekende iremu ntena nanka kumubanja anti kyaka kiri kitinyi nagenda kusubura biki obwongo bwayibu ikarabuli ocupied baito omukazi housewife nto mulimo gwayigo kusiba TV kusiba nka gukora biki abo baba dangerous niba kyasingire no bwenzi iyo baleke tekereza nto natakora nguti bajja mwe bajja mukwanda kimu ojuka jagena noduka gure nyanya awaboda jamurora minds zao zona zibanize teknize tororeraho byo embintu byenanka na inaka sente atinye mukanazi wanga takilasi tasa kwenda manyaba sija bata bajja kubabendaho wama bakazi mugene mukole nikonye nke obara kumanyira ne ofunengero orayiyambamu obara kumanyira obaragamba hey ne wosimbule ako bamanyu na makasente akawo ngo mukazi bata bamumba kubachomera gani bakutera mufumbo no guma na ochura we ndamuchule ati omusige abamanyine nako yomwanyu amaya ati ndalibinga tinina hokwata kasoma bata abana kuko nawe yintene na sente nensobe yimuko kamwe nyumiza abasige ebizibu byanyu tamunyumiza mama wange tutabana kututi ntokamunyumiza ebizibu byomwanyu niko batumanyiriro yibo bayikimanyira mukutumanyira kwa tumanyumiza ebizibu byaitu nyina nyaka ruwara sukari nyina nyowe hati batubingire mu renti biki okunyumiza ebizibu byawe bajja kumanyira hara kwenda genda bute mtoro kutulemere bana nyebage by the way ari ntotena kunyumiza omusayija babakazi by the way arahe bintu toina kwemara mu era toina kwemara mu musajja mulikire kali ntabena sakwa abasijja basuwaza nyingi omusigeni bukenyi nkena kweganyira nakuwa muna nako nyobo join abasajja muli bazibu muno nyingi omusajja okura abasajja bano babanyoni bayitu atika ngambire omusikobo oli ahere kutakora urugamo omusajja wao takwenda mweganyire omusajja mamta akora rugamo mutakuhesa baneiba mweganyire mutakuhesa mutana rugamo mutayise utali mnywani wao abasajja ni baba best friends bayitu bano omusajja wao mumbazaho ki atika nitukubaze hoki etukana busore bwaitu mpaka mubani murafi mumbazaho ati nyoke nakumanya atika ngambire nyibiraho mumbazaho nyowe kinyasingiye kunoba nkanoba abanywani bamusajja wange abasikia abakazi bona nkabanoba nyona nkabanoba nkabanoba baita amazi magali nti abwako musajja wa wakusa kuba ina besti wa yali mukazi hatika nkugaba kankutera ka basore nyo hatika nkugambire nyowe ekinse kinyasingira kuno wansi ya mukama musajja wangu posingire besti oba bya birthday hate utumaze genda kuchakara mubara musangire yo musike kona muramukimura mukyabu wake nyonko olikeze ekibera niteke kibera tisana akora mukyabu wake nyoma nyireta mueria baita amazi magali omusajja tosa kuba na besti omukazi nyowe nkugambe era hati nawo kambe na nyoti mugaru na nyo kambe timu garu abaisiki mutakiza abasajja banyu kuba na besti abakazi no kuba posting amba posting be nyawe kire happy birthday besti adiruk nyawo musajja wange obo ku postinga besti kire kitugenda kuchakara mwenye okona muramuki nja kusiga nkusuwa atara abanda abakihinguranya gatugenda out na nkati mtu warane genda out obono yesanga taina namsiki tena na mbozi nayi wena na mbozi na besti iwo lao okusana kasasire bantu nyongize nyali batamo yiwe ingize nyabega nyiri besti baba bakwebuliza bulizo ini era boroga bada ati mazima mali boyfriend au nakugamba tugende out na atwarana na besti kandi kisinga kusekesa besti aba naina figa kusinga besti wana limunga akakura kurungi tabirora tabirora boyfriend au takubirora nyobo association of girlfriends bagambira mwange babesti anyo kurangambire niyo kurabire bukusinga niko kurangamba bwire tuganda tunyumyeza abanywani baitu bino ndotaka ku introducing omunywani wa hamusajja wa bibi era mubireke okura abasiki bana abanywani baitu banwe oyisanga mojo omusajja tugeze Julius oli musajja wange nkulete nanka besti twizire babino omunywani wange nyamukulete nyanga wewe okura ono nanka munywani wange hati mu meeting hati ekireki onyine kyo mumwolekeze mbaja kusigaza kanamba ojulius ajja kusigaza namba yo munywani wa woyine amalegi sigaza
baja kumitinga kiyo oyisa no nyanjulire Julia samale kubyama omunywani wawe anyume kusinga iwe ngero nyuma okengera akole bintu bitasakura obonuka mnyumizaho mbose yonga yinda binu kumbuka muheza ebigezo wa murabyaho najana akolera Julia sebirungi nibakuleka ntakwechuza mali mwana mali unatolera musajja ni wa muyaga ati kandi nekintu ekindi Jeni ekagano okunyimya ebirungi byo musajja wawe banywani bawe you understand ogenda no binyumya nti omusajja wanga ankolera kino omusajja anga bwaba kubamita baba ati omusajja anga anyuma omwana ahura na inda gende yaroleyo atera makaisani aliyo wewe nyini understand ati iwe nagenda na mukolerera na mutwa na ndakwechuza mulekera okunyumya ebirungi by'abasajja banyi ebintu byo bakoleire manya surprise manya bikibiki muleke kubinyumya no mya telling you otherwise mukubinyumya hati arogo gonda norora niba postinga bali out buli kimukino kwa kiteka status yawe oyeberwe ntaroga yaroga musiki yakubirole ebyakurumwa era kwenda akuna haja mutwara atika ngamenyo no wange ne birthday yebwaika jasime mpandike ibara liyaye nyamanyire batukota kali bazagala wow wange tata wasomedi bara kunyikiriza Mungu maliti nyamanyire omukazi wa yanyesiga nyamanyira nyekiririza amanyire kitekiya yendera atika ngambire jule sikina kumanyo wanga amanyire amanyire embaza muno amanyaboki wa yabaza muno amanyaboki wa asandara amanya abaza nyaira kimanyire amanyo nyo muhinda wabatidero abahinda katumanyire bara hata abantu bangi bachaliba wabakini bagamba nka kubyamaho mali era ihali kangambe bani benda obereze makachansi bagambira amazima bojo nyonyonyo ati okurora kangambire kurora ikim by the way kambahereza kananga kantu kano okura abayisikinywe enye kimu kutekereza ata abayisika bamotekere osanga iyo bayino kozo mulimo goro bakakumiyama otekeza mbubulo muni kwali okengere iwe okabano ndo mulimo wekiza boss wako biyamo so tekeza mbubulo muni kwali okenge kiba no mutima go muntu hanyo ngambi nyonkusa kwemera muguru ganga aga ni ngamba aruge yabagega abakundumisi zambo bakambiyama abakoba kweno mulimo bayinga banyirukiro naenda kyala wako biyamo nyenyene bakoze mulimo ni ngutayisa ni okengere na kunyegana kati nkiazuko gamba omara kubyama omusikita kora okengata ngano kwemongora omugamba simura hanu akwa akurura mbo olinanka oli boss wetu samu gamba okengere seki mwina kumanya nyoti busekire oje simbe tukotaga na just business yetu gaita tukolera hamu so yo no inaka chasi ngamba enamba bete namba yote tahana ngaba yo hali bagi ho bakugambe kigambo baki kusara omugambo baitu naireka kunkoto egera bokurule ekyana kiri kyamani kinte atikani abo kinte kikutekerawo era basuti hati mbamuli yoko ni nora nyolekya tena itima basuti atikana tera karango basuti ati nambali mukali hona bibami beya bora ramba chali bawo kubaliyo nibambaza tubaire nusaba omwana ono bayira mwije mumutegulura dibire hano tindibire yo tinyina choice bayira muje mumutegule tukwenda membaga tukukwenda membaga bayiraba tukujuwahire I have my friend Bernard Jediri wants to get for me someone from Mombasa there so urabasobora ire kona abanyayuganda njya kubeganyira tunge kibebi kuga Mombasa ego yes kimusaba hoimo tuhoiremo ata bahoima baka tutabana ni tumaraga omanyira bagamba oyira bulita arebita kuli bitwa byaraga nibizara muno baitu bitakunura nibabyeta maragali era bikina biri no bikiyaro maragali nogaga amaro nibizara bwangu kandi biri bingi muno nibiyahenjara aziki kaba bihirwe wewe katujaguma abaweima beki ngine omeki ngimu kamuraba mabamurabiremu ababusaho bukamuraba wamayo bamurabiremu no borana agana kufuna wa Mombasa kirungi mumanyire ngera ata babaha oyo nyeke mbaye kugamba bumu bachali bawo kubokora raliyo ekiya kabisa asaba kweroleraho juru kikambazaho tinki nambuzibu nkimuha otaboine ihali otahura otakunyendeza otahura you are my sister ego yes onda bizo pass ugambe now brother must enjoy ego my brother must shine yes must enjoy like my brother Jedri when he sees something good for me he says my brother Julius must enjoy ego
Yes. By the way mbege nyine tubazabe family zino family zetu zino buli nkanyenda kunyumiza kababugenyi dallas time ananka omukazi apangisize nanka apangisize isenkati mwana apangisize like tamino Uganda baita mpangisize just ajja kule obugenyi abantu bayikira level yo kupangisa ndi bayisekati bana boja abantu abo era bayikira bapangisa abo ensonga abantu abo niba batukiyenaga okenge osanga oli mu family oina aba anti abenda akiena aba anti baisana bakaise baita nenyo kimenja kuba anti bati kanti njja kuba na anti nkabani bojo mwenda akiena anti wamara kukiena ni bamara kugira itima ndi batako ndo osome binemere kule bimaze kulema hati ruwangana amana akuyimuke na kuyihayo na kuletro musajo babe batakunihira kwa baba bakukienere buli so ruwangana akuyiga nze mu ni sandi ni botaka kujuka mwana wange ona mwana wananka ninyi amukulize nkamuyimbo kahimbo nyata ngambe ko aba anti abakusinga by the way muri babi timu kuendeza hati kizibu kimutaka kumanya mukumara akina abana bani bali bato ni maratu koto igara ni maratu kina kuturoga roga ruhanga kimwina kumanya ruhangata ayo ruhanga ko kim kuba ijuka nabo baba baina abana nabo baba baina abana bo barora babo ba maybe biremere anaro muharawa nanka wagenda by the way you're right nora muharawa nanka wagenda muntu wanda kuhura kube ogutima kandi nuka ngambire boina sonkati yakotogoire no kyali muto yakukiena kiena nkosengeza no bolikoro bugenterekize kisembo kiyayi iyo manya kuterere muki mutebwa bire baba kozere bantu edini egamba tuganyire batu kandi nyoganyira kwange tikoma sonsabe sente kono kiha personal muno kwa nyonyira banku hona nyina banku hona abali yo bakumanya mukwemanya nyo wataka nkugambire edini egamba tuganyire nyo wenganyira batu kandi njaganyira kimukumarayo ati kuganyira tuganyira tuti muganyire bazanawo muramuke okenge batu kandi utaganyire nyo banku ganyu tansaba sente obungu banku ganyu tansaba sente by the way kambagambire nakina abaisikia mutaliebwa obokoro obugenyi wegendeze munabantu abamu begendereze muno bokubokimanyi nankata kuenda otamaraga kiga kiyaye bayiraba abantu bakutega abantu abakutega ebintu mu bisembi norebi obufumbo bwawo bobutahire okabakaba okuterwa omutwe okani mu ruwara mbabo mu irwara sene zawo zikwera mu irwa enda nizirugamu zikwara nizirugamu and yet abantu abise macha abantu mbesengereze besiki bagenze mango boko bokimanyiro ina family buli muntu nkimanye mukutina kuvaza batu kandi nyowende wo kubabaliza okay obora mbalize point kiteka status yawo leka agirole obora balimu aja kwerora baira mbesengeza to kwata kisembo kya anti wawo kimanya kakoto nkimanye buli family ebamune ebizibu bino otakikuwata nobo kuba ali anko manya osonkuru mugende hompora ati yakoro ekisibe kiro ama Julius abantu bano batereza tutuwebwa okenge omwana muto nyato kangambira kusako bo wabinkoze emyaka 12 oba myaka 10 kale ndi maybe nyine emyaka 10 tinyoti nyebwa nyowemba ninkujukira kimu okenge hata omwana muto tayebwa nabakaise bantu hata ngokora nyongira mukaisinyo wo gwata amasinda olo mukaisinyo mwendera kimu olo mukazi tagira kizibu niwo mukazi atandabizo okubi emanya nyoti amazi magali inkaba nawo bato omukazi otagira kizibu omaye omuntu yantulaka nko mwana wa era nyina kufuna kasemo ataina kizibu nyorra aroba kaise bantu abarungi baita aroba kaise bantu era ababi arohana ababi bato kana bana bona te baba babi hanyolo omukazi atambone so akangulia nengoye busigi bojo omukazi oli nyobo join era nyenda mpango nanka okumusima nyenda muya kantu tujage ayo era omukazi gongwena musime masindao chali baitu arabantu boina kwegendereza ona begendereza omuntu bakule kyanti takuenda nayo otamwenda bakino mwetu bakino ndao kumulekya muri murungi muno kandi ati nyonku gambira kini nyo muntu bokubota kunyenda nyonku ongeza mo butakwenda time zitu nyobo ati kangambi Julius nkusekese nyonku sekese mwana iyo nyono bana harana mama wange muharanira iyo bakimanyire nyowe nyina nyomu harana ato otokwenda nyina nyowe ntinda kwenda oboki manyire nyina nyoto mwenda okera kimanyire yoti ingwenda nyomparanira nyowe mparaniraho nyondo bokuboli musajja noja kunsora kero mama wanga kagama jeno mose yoti musimbire nkukuleka no atikikusana mulingo gambege abantu atinkayo mulingo tukora you are part of my family hati no yenda nkunobe bajeni kubi okengere
bobo bazze kubinja kuno banja kujumanja nyowe bojongwe nyowe mparaniraho nyowe mparanira nyonyina no munyoni wanga amanyire mutauna amanyire nyowe muharaniraho mama nyowe mparaniraho nyono bonyina nyowe nguharaniraho nekintu ekindi ankugambire jeni nekintu ekindi aroho obuntu sometimes obutuchuleire muno ati sometimes omuntu ogamba ogwa akachuleera nojja no mukora buli kimu no mukora kuba akachuleera sometimes okuchuleera kibi tubaze omuntu bwakujuma naye mujumi bagamanya manya sa wakubaza naye mubazi nyewe ngamba ati saa zino nanka yenja kukinguraho chapter bwokunjuma saha zino esayi garuko na nyukuba nkuba ninkuongera ngenda internet ni downloading ebijumo byona nasoka nofuna ebiyaka ni downloadinga ni nkujuma habo kuba abandi mutumanyirire bo kuba nti mukutekeza tukachuleera hati now this is the time naitwe tukole kitwimuki okunjuma ni nkujuma no mparana ni nkuharana no takunyendeza ni ntakwendeza yes I'm telling you boja abantu bakunyuma umuntu akona kuharane iwe chule oikalira okunjuma ni nkolekya nti nku downloading ebijume bihiyaka nimbi kujuma obyotaka uragano kujuma batukanda ne byeire bitwakosa geire nimbire habo kubo kuchulera sometimes bakuteta basiru they think we are stupid ntamu osaga bye family nyo ntamuntu mukuru twenda kumbazaho bana bantinso bya bana abantu bakuru nyo nabantu bakuru yewe nyabe kika nyo atakangambire nyo mpa respect muntu ampa respect okay ngere nyo nobo kuba wo kika otakumpa kitinisa oteneke kungasa tone kiwanga sezo nyo nkora byamu nyo ebe gamanya manya nanga atika ngambiri julia nkuzire no njumaga no ndangiro bo malaya no nkena obutasoma no nkeraki hatima obunkuzire bwire buno kona nkoze kitinisa kyake okona kitinisa okona kikuya yake na nyo kunjuma ninkuwa bara babo Ruganda bakurangiraga atika ngambira bo Ruganda family njikene sene ina mod divisions akwaha tibali bona baba mama munabamu baba munabamu umanye kalebo benda attention benda umuntu ati nkora video nkakora jiwe ningamba kurora abantu inye abikamba inisa nyo basaba nteza amaju mutima mbani saba batuleke okengere giso kusanga oli mu family batweganyire yes okwasanga oli mu family oli tene kiya kuyambira okenge okuzirina single mother abona nayo amaze kuyena mbalole tukuluga tuli kurungi muno kenge yusanga family ni wo yine toli kubi aha batukana muntu akakuteresa abakako boyinege mbu abako training ne munaso media mwana wananga oliyo muhara wange hatagama muhara wange bujoli yote buje mayisabone ontere kilemu yesukali antakujuke byako nyobo joinywe nkongera kubayijukiza aya nabize kubitinge nyokuranga okorora tuganyirege era edine gama muganyire batukana omuntu yakurabize okubuta muhaza ode ne bibiri okenge muyijukize muge kujukiza mugambe okuyijuka kiwankozere buli okujuka no nyime nyama nogeza baraba obonka okenge mwege kubayijukiza abantu abayina kuyijukizibwa tujja kubayijukiza tubayijukize kimu kanti ugenda kubayijukiza hata bibegamba ati mwane bagada kuzaruka mwanyu bagenda kuzarukuka hatika mbagambire obako batasobere kuherera buli mama waba muyamba mukwatira fees bakakuzarukukaira bakakuzaruke kirikyo bayanga kuya bakakuzarukukaira buli atobota kimanyire somba ni nsaba esente ziwani beno heza bala batakuyambire himbe sente ziheze mama wawe himbe sente ziheze dadi wawe okengere himbe sente ziheze ba anti baba kubereiro iyo kino no himbe sente no ziheze batakuyambire mawo kwenda bakote murungini bwobota ekimina kumanya mwana anora kuzire busamwana alikura ali stage yemyaka atibu ndi bagamba memone kusubira di nyokura ni maje ni amusaye uleta dini nyawa je nyamundeke nkusubira di mulinde papa aje muhoyima muno nja kusubira papa aje kuja obaraja muhoyima muno kono maramo waha kwa bibi tata sakuba baire ni plan wewe papa kasoka je muhoyima muno asoka to mugiza watalija wewe nsoka watalija nsoka wewe nsoka ntubihama obuyire leka tumalire ntekaniza tugambe jene nanka yoli otundira nkai nda Central Market aho level ya kabiri nda Central Market level ya kabiri aho obuka iwe habuza jene weiraka iwe babuze jene weiraka likota koleranka oba jene wa viewers jukebuli mama kumanya viewers
habuza Jeni arono mnyonga saving number yange yesime atiro Jenlin wa viewers iwe just imbe habuza tosakubura iwe kutemba iwe habuza namleka kutunda ice cream tobura iwe uka ice cream okuba nompikao Tundenketo za abaisiki promotingire viewers abantu atibakike tundenketo za bana bamasomero kusomesa ntunda Crocs pushini ekone nkati zo kunabira mu kwende silipa Crocs za abasajja bikije je nono tumumusagike bami muje mumpagire ba sweet mutanyiho orugambo rumka muje mumpagire obukaito bono obulikirase okwenda surprising a boyfriend bisekitaro za kabi nyonyi nazo ijo mpagire mwana wo muka oyiroho wegendeza abandi basakuleta amahembe abantu bakuroga ataka ngambire ntakugambye ndi neyingira nyone ndi tutatuti to kunsobora amezi gomugisa ita wakati tukitukana na amezi gaito muganyo tuganyo tukagira buzibu kagamba ro yanga bwakera no gana banagana ba otekano no maizi no otekamo iyo kusakusanga amaizi osigira otere amaizi atapa bane mbazi bakunagiremo okusaka kuteka mutu totito ati hansi muna bayiga ante igwemugisa yo manya leka iwe nyowa leka nukwara kuli atakuleka ajay webula maina ngera koleme bintu bya echali kwa ina kunaba munyiga gaba bagezo mugisa father amukuru abagazo mugisa na kunaba mu binge bisirani atikira gena kunaba ibibazo bitake ngenka naba mizigo mugisa yago je nono tumuhagire kandi I want to thank you mwebale kumugonza it is a brand that we are introducing mumugonze arabuli nyaruje nakujerega P7 dropout you understand is here because of her talent and in a business yeye nkaito to wana baza omusala bagwa musakende ntagende yobo join ati okusoma kwe Canada yasomere kumekizenka atoko kurwa kongambe bite bimiti kuga tunakuja internet twakabichuli ebizibu byaitu manyanyo kasoma nyakanga mutu ano baragani bo barakora bati bula maine ebizibu byaye sometimes nyona yiti defending ateke gamba hatinga B7 kagima kichokati second nyagere ebya iyo kitolengero kwenda ntasome yes hatika ndo mutasome kwa ninja kusaba ekiyo kuli ni wakulisa owe ebitabu ikana ebitabu bya tubene sende zetu tolo harasingo ani wakulisa imawe nyobusandi senyerisa naruhanga wange baito tuya munene nyindo ntamuhole ntamuhole mwana wo muhinda ntumalira omanyire kukoikya abiko ikyo bimanyire koi manya nkarugabuga nangwire iraro bagaba bakita bati iwa arokinu koi mugwe ngira miti ebiri bwente magumu yonegwera hamwe amahiga mali ekyo kigwire mali ekyo ekyamahiga baga koi ngira abana bange basatu obunyamuti ati India yesu yago niga mahiga tonka kirikire ekyentema gumu gona igwera hamwe kigambo kibiti nsaki kibaza yoka abantu bakikengere yo binde mebyo ko kikyo ine kyo nakyo nyabanyoro muranganyira wewe toina kikoikyo munganyire nigamazi marebe ko bikandema kale binyebe twabikokega irabuli bati kandi binyebere kali mwebale muna bayikarira mutondera kuruga tukatandikire tukutoza sponsor wa show N by the kinyebere if you're there and you want to sponsor this program ya ebayobulikia baraza every week and a trendinga mu buli mulingo musato no buli muntu barangirawo tutunde business yawe come and advertise with us it is a brand new show internet ija tukurange come and sponsor this program tera he number yesimu tujja kubani tukuwatagana je ni tutoze ba sponsor ba show era baito batumalire ne ibara ekibonu womune era kibonu womutikiri na buzibu nkurore ikibara cyo kiri kirayira muno kyonka tujja kutoza ibara kale koleka tutetene kyabaraze kigarukaho ubayino gambota atuna gutingu mukenge kubaza wama shoto gikolera resort hotel hano wima ranga resort shoto tugikolera na resort hotel hoimano yes baina buli kimu kiono kwenda kubiyama kwenda koraki sila baina kokunywa karungi baina kasoda kabiya ka wine yo buli kimu kiono kyo kwenda obanga mbente kwenda okubiyama humuze bitekerezo byawe bakushawire kiya lero okwenda kumuze bitekerezo byawe resort yonkani yekusakolera buli kimu abana kandi muleke kubatwara mbugesa aha obwala isi resort erokolera mutwara na mubiku
resort ina buli kimu kino ngiyo kwenda Hey. okwenda ex wawa kuchawire okwenda kumuza ebitekerezo okwenda kulumya ex resort yongani kusa kulumiza ex wenga akura teka ine soda obana yo nkagura resort hano kanula kasoda kakize enugu boko ine enugu ice cream sauna okuba ine enugu ine obutendeza resort yonge kusa bikumalira ne kuheki nigunugu ekyo ne kuheyi hali obutendeze kitimatima kibi resort eroho bikubiya buli kimu kyona muje mubagire buli kimu kyona bayinaki hata abandi mugamba ati mundora ati inye barebi kare bimuyikara ija resort ojja kundora resort ekare chule itwa tina nabakutoka toka so ati reka tutatane kyabaze kigarukaho ha Kitara TV mubai bye bye Kitara TV kwegesa kumanyisa.